Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nadi aku pemana hari nari nawakan nadi aku kunai di kukurmat nadi ipelila lilang. Sang kotoa bubayakan ayat dina so paundir. Sama negeri Laminan ada salah kau sang kota subaya labi agos ayat din na sopia katiyakan kana naon yo kung pamana mangaraga na mangungud yang ambungarin ko panimbang ko na minum bawa dato amagan dua ko ranaw nagus suragata natumite ko na lumigi sa ko patapi agadilan sa wadang pamana dia kana masara ko kay papumaguro lang ko solo pulinyo ba ya labi agawsa nataro to panirong ko na sudikang giginaway na kay sa ubang sa isang kaya patapungampung ranaw kaayad na miya tabu na dito tagu dia so ni nang nasang ko ano panimbang ko na minumbuwa dito magandua ko ranaw na gusto ragat natumitay ko na lumigis ko patapya gadilan sa syakati na wassalam. Amerika pirawana Amerika pirawana namana pirang buyungan kaki memberenden si malau derakan kamu karalang kuai pitau ngangku pakebuareno waduh di matai deya waduh meka purna pamili genda merah ladu buya geusa inana soa nune napi akatu ya anadeo ayada sopaundir sadau makaya alaminan ititim besar datu kamahula ula purungan ada umama kengite bentok aku deu nuro bersani
nangko ay dubai aga usa ay aku na waleng kadinang kuna sobe ada mau sa tao nganai au mata na sa lau diranan makaya ngalaminan tadi buya ge osau bui koma beri kadeu enoma panganun kadeu ya se malauni nade ode diwang de kawanang tadi buaya geusa inuala made kagi miun tawaire urare kulalaku pamili genda marah ala dubi ya geus aduh ditake eroreun nak aduh belah musasade itu amagen duga korana naku soraga tadeu kakak sarasera inu ala mangade kagi miun tawar kapenulatan yan ladi beia geus aduh pamile genda marang aduh diupa dirami Beteng bersama kaya alaminan Anadeu dieunan sopa undir adeu bebeyau wenan pepengandeng beri mangan
sapato ko panimbengamin pada pagi kata wangko wade udeng ko wabengsa diri salah di beia geuse ada upah bini genda merang ada udi ma tak denang pantuni ni anak ko panimbengamin awade kakak sarasarena awade panimbengamin